so aphan apran karmut along bahini kacerap kidodo na bangphu pulis tadi deng kacingdang check case number 39/2024 under section 120B 302 IPC 25 Arms Act. The case number 39/2024 under section 120B 302 IPC rated section 25(1)A Arms Act. Amin aptur jongkon pelang nonomat investigation mati tadi pon bomlang. আমি দুজন ব্যক্তিক ইয়াৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ গতিকে আমি তদন্ত খাতিৰত তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম Kidam tang apor hut kali tang Hukuri Tissopi aphan apran karmut abangphu ne bek nanji mati apran karmut abangphu aphan ne nang bek nanji kukehang pinang am araratum dolo lasote si pulis asaikhi mati raikom saikhe tum dode sang sepen kiri tadi padu polo lasote pen bahini kali tang Hukuri Tissopi aphan apran karmut along kacerap kido abangphu aphan ne pinang pon long lokusi pulis asaikhi tum kerangke amai pen pangdapon Sita apran kamu baik abang aphan inang jiaphan kuan tiap jilang. Sita apran kamu baik abang aphan non anta tiap inang longle lang. Kidep kang nanggung jiaphan kuan der jilang. Kumat siapran kamu lo Hukuri Tissopi aphan non amat lar dak berta longle lang. Lar dak berta kilong jiaphan jong hong paning dingi jenon. News Text Report News 24 Karbiang Law.